Somali Indian neri Indial kamal medilong yenal dial ten konten taka kel wazame kaleng rajame so wazme ti raj mukuro ne benwa ka Indial kiti raj mukuro benwa ka ala raj dan mukuro benwa ka adak ne na dangaro dakra michan kan ramereng angu jakrami rengko barengo ka angu jakrami chan ko ba chan angu ken kono re rajame mi jira mi tidit mi pai channel me pai jek goro ne di subscribe so ka goro ne di raja me di share di nyak karama do dia so god me bana wat re rajen pai nyal yenta men gune ne nguja kramereng ko barengo ka nguja kramichan ko bachan meto kona ala min jak ramichan ko bachan ke men jak ramereng ko bareng ala re ne men de kona lar ala kane dang rawdati ala ramichan chiwene ne che yu che jagre te kade kie che kwak che jagre te kade but ka nyobbo rami rengbo jaga yore te kade bo chijen jag yu ko war more te kade irami chan iche yu iche jagre te kade kandang raw so jagan yu re te kade ke jagan kwak re te kade mi jagan kwak re te kade kandang raw ngujak ram me ku ne ba chano ke ngujak rame ko bareng men nyam de ko no kun pin men jak ramen reng ko ne bareng ala ramireng ke ramete ke rich mindset den la char ne mi chala asset la char ne mi chala asset ni chang ala asset ko so waini lod ne mi nong ji yo ke mi kan yo ke nong yo baka ben chod ji yebdu ke bagala re yebdu no ala meluno menong ji yo ka rami chan me la chare ami chwale liability ala liability ami kan yo re yebdu na karar ala wo chicken lunjo namo ejen mo rami chan kan ramiriam kadeko ejen dak rami chan ko ne na ba chano ko ko la chara ni mi chwale liability ka jaran dak ramiriam ko barengo ko la char ni mi chwale asset ala wan statement kan be mi la char ni mi chwale liability ala mi chira mi chan kana mereng reng kira mi ke rich mindset kana mi ke poor mindset mi chiga moy ke yo kwan lar mi chiga moy ke yo chira moy ke yo to kudi chira moy ke yo to kudi ngode ben ka charken ala chiga jogo yo to kudi ti ram kudi kama ke ye ko ne biaru no ko lot ke bram rodo ko dun man nok loy jama wona ne bokok rodo allow ka poor mindset kene rich mindset alama dan te ke rich mindset de jien example kwana jelare de char kami de nung yo kwana la de jien de yo to kudi to de jien de ka okok mengan so mi che ka okok mengan de mengan dong de gro den bala de gro bala ko dong de loy ne ga diok bo bakanung dong de yu ti kini dok te ga jek ka jen kam mengan ka to so mi yu ti kini dong mi che ga jek de yu to kudi de ko lo de dan kie mi manok lo de jamo ne je charo ne ne bokok ka ken yu to de yu di do te de yu ti kini dang ro wi ko de kan to so 2500 so de kan lo ko de ken yu do ko kien de kan ko le li di so de ken no ne mente che asset che le li di che create ki che no alaram me pur me de ke pur mindset de jien de yu ke tu ku de to de jien de ka ko lo no so ete chungu to ka te chiram me chi yu ke tu ku di che kon che jek ke te cha kame chi kro de no yu rebel 2500 ko ngo da wo ka mere kro din ram me yu ku di che kon te cha kame chi du nen chawo ko ngo du nen chawo ka t-shirt ke lo de da ne che charo ne ne ba ko ke du no mer de ne cha ko ete chi le yin dien kro din che te di te che to ko mo ne me agenda no mo ramichan karamerian kadek no mulo no o ramichan la chara ni mi
bokok katel me benonga cheta kwan la buñ la kaneni lao leran ka batulun mo dong chitar chirat ki batulun mo ko chine je ki batulun ne wan ban me la kon achar la chita de kon chati chine me de kon ku nang karo dan ko ne men mu nyuere kane juro ko kien to ne bi ke chan ka bini de ti bi kane rang ya chita di jor ki di boy di ne la lede ka batulun mi chitar ret ki mi chi janye long ki be ni ti chi wa ti chi tam din passion din chawa no di ne lede ka ke but mi gini wi ya kan ka de so ti ka yu tong wana long ti ka yu dia o nyen char nu belet ke ti bi nung yo asset alo char nu belet ke ti bi nung yo ko kor ka mi ke yu ki cha kwa ka te kono guro lede ita dong de let ro jig bajaj daro de jig daro latu alo mi cha ko settle ken dial to okay daro ro kuk be ne bo te per ke pek te ke de chima wo de ko ke be ne te de long chita ala kon ka live dan kie kamen ko raj me pa lat ke je o de kon ni char wo ne ira miriam e wo te ke yo kade kon ni char wo ne ira mi chan ni che cha kala wo ye chan banne me e mindset dan te ke ji mala char wo ne mi si dor mi che je idi lat mu o mi ci dor mi ci jek la cha no di lat mu ita ko ni jelar ala nei tu ngwan ken no mi yu mi ci ke jek te yu ti kino wal di de ne ko di batalon ko di lo di ko di war di ko but kara mo do di ne ta mo dong te ke rich mindset so da char go ne yu ti kino wal to da ko la ne ke da ko la da bi go ne ke yu ti 50,000 kia 20,000 de moto de ku lo tinji den de ro ku lon me per kia batalon me per bo no so de ku lo ku me ler de ku lo me ler me lo nu men mo ramichan kan ramere ngen ku ne bi te mindset ramichan chara ni liability ramapur chala nu chara ni asset no so ne me jen mo ke ko no so jen ne ko no kun pin la difference dia